Nzi ko ari madamu perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugore ni umwe mu basirikare bakomeye cyane igihugu cy'u Rwanda gitunze mu buryo bw'ibanga bukomeye cyane. Madamu Jeannette Kagame, madamu wa perezida Paul Kagame, perezida w'igihugu cy'u Rwanda, ni umwe mu bagore bakomeye cyane ku mugabane wa Afurika, bitewe no ku mugabane wa Afurika no hanze y'umugabane wa Afurika wose muri rusange. Mu bihugu birenga 54 byose biri ku mugabane wa Afurika, ubushakashatsi bugaragaza neza ko madamu Jeannette Kagame ari umwe mu bagore bagize uruhare rukomeye cyane mu kubaka igihugu cy'u Rwanda. Uyu kandi akaba ari maneko ukomeye cyane w'igihugu cy'u Rwanda mu bikorwa bigiye bitandukanye mu buryo bwa politike no mu bindi bikorwa bidasanzwe bigaragara hirya no hino ku isi muri rusange. Madamu Jeannette Kagame nubwo atajya agaragara mu bikorwa bya gisirikare bitewe n'ibikorwa akora bya buri munsi, gusa ni umwe mu bagore bafite amapeti akomeye cyane ku mugabane wa Afurika. Ni n'umwe kandi mu bagore wa perezida bigeze kugaragaza ibikorwa bitangaje hirya no hino ku isi muri rusange. Nimunyemere ku munsi ugaruke ku bikorwa bitangaje byagiye bikorwa na madamu Jeannette Kagame, ipeti afite mu bya gisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda, ndetse no kuri mugore yagiye arushaho kubaka igihugu cy'u Rwanda mu buryo butangaje kandi mu budasanzwe. Kuvuga madamu Jeannette Kagame ni bitana no kuvuga ibikorwa bitangaje yagiye arushaho gukora, ibikorwa by'iterambere, ibikorwa bishobora kugaragaza neza ko mu gihugu cy'u Rwanda ari ikindi kintu kidasanzwe kigiye kuzavamo. Ibi kandi bikomeza no kugaragaza neza ko madamu Jeannette Kagame ari umwe mu basirikare bakomeye cyane b'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ko byiyumvisha biragoye cyane, gusa ukuri guhari ni uko uyu mugore wa perezida w'igihugu cy'u Rwanda ufite amateka akomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, bikanambuka no munsi y'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda, ari mu bagore bake ba perezida bigeze kujya ku rugamba bakarwanira igihugu cyabo mu buryo bw'ibanga. Abandi bagore cyangwa abandi bagore baba ari abagore baba perezida b'ibihugu bitandukanye, baba barize imibanire igiye itandukanye, gusa madamu Jeannette Kagame ni umwe mu bagore bafite amateka akomeye cyane. Madamu Jeannette Kagame ni umugore wa perezida Paul Kagame, akaba kandi azwi mu bikorwa by'iterambere, imibereho myiza, ndetse yewe kamwe mu bintu byongeyeho akaba umwe mu banyapolitiki bakomeye cyane ku mugabane wa Afurika. Ni umugore wavutse ku itariki 10 Kanama mu mwaka 1962, yavukiye mu gihugu cy'u Burundi muri Bujumbura. Yashakanye na perezida Paul Kagame mu mwaka 1989. Amwe mu mateka riravuga ko mu gihe cy'urugamba rwo kubera igihugu cy'u Rwanda, Rwanda Patriotic Front, uzwi mu magambo y'impine nka RPF, ari umwe mu bagore bagize uruhare rukomeye cyane mu kubungabunga ibikorwa by'impunzi n'ibindi bikorwa bitandukanye. Madamu Jeannette Kagame yagize uruhare rukomeye cyane mu gufasha impunzi no gushyigikira ibikorwa by'inkotanyi byose aho byabaga biri muri ubwo buryo bwose. Uyu mugore kandi ngo yari afite n'imyitozo idasanzwe ya gisirikare yakuye mu gihugu cya Uganda. Binavugwa neza ko uyu mugore yagize uruhare rukomeye cyane mu gihugu cya Uganda, ndetse bikaba ari bimwe mu bintu bishobora kuba byatuma igihugu cya Uganda gikomeza gutera imbere mu bikorwa bigiye bitandukanye. Gushyigikira ndetse no kuyobora Imbuto Foundation mu mwaka 2001 yashinze umuryango witwa Imbuto Foundation, uyu muryango ugamije guteza imbere uburezi bw'abakobwa muri rusange. Uyu mugore kandi yagize uruhare rukomeye cyane mu kurwanya sida no gufasha abana b'imfubyi guteza imbere ubuzima n'imibereho myiza. Imbuto Foundation kandi yafashije abana benshi kubona buruse zo kwiga no gukomeza amashuri yabo makuru mu bikorwa bigiye bitandukanye. Uyu ibikorwa byo kurwanya virusi itera sida yabaye umuyobozi bakomeye cyane mu gukangura ndetse no kurwanya virusi itera sida, kurwanya HIV/AIDS. Tarangira hanga kuko madamu Jeannette Kagame yateje imbere ubuzima bw'umuryango, yakunze gukorana n'imiryango mpuzamahanga mu bikorwa by'ubuzima rusange. Uyu kandi yagize n'urukundo rukomeye cyane mu guteza imbere uburezi bw'abakobwa nk'uko twabigarutseho. Gusa ni umwe mu bagore bafite ibihembo by'umwihariko bikomeye cyane, yahawe ibihembo bitandukanye kubera uruhare rwe mu kurwanya sida, guteza imbere uburenganzira bw'abagore, gufasha abana batishoboye n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ibi byose rero bituma madamu Jeannette Kagame ahinduka umugore w'igitangaza udasanzwe. Gusa mbabwire neza ko nubwo uyu mugore atigeze agaragara mu bikorwa bya gisirikare, ari umwe mu bagore bafite ipeti rya Lieutenant Colonel mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu nguyu kandi akaba umwe mu bagore bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda mu buryo buteye ubwoba kandi uburyo budasanzwe. Kumuvuga nabi bihura no kuvuga nabi igihugu cy'u Rwanda, bigahura no kuvuga nabi kandi perezida Paul Kagame, bigahura no kuvuga nabi n'abanyarwanda bose muri rusange. Uyu mugore n'umugabo we batumye igihugu cy'u Rwanda cyongera kwisanga mu bihugu bikomeye cyane, akari umugore ufitanye umubano udasanzwe n'igihugu cy'u Burundi bitewe n'uko ari nacyo gihugu n'ubundi avukamo. Ese wowe ni irihe banga rikomeye cyane utigeze ubwirwa mu bya politiki? Nubwo benshi mu banyapolitiki tubabona bagenda, gusa ni n'abahanga cyane mu kurashisha imbunda, kuko madamu Jeannette Kagame yarashishije imbunda ngo nta kintu na kimwe ushobora kuba wamubaza. Ni umuhanga cyane mu kurashisha imbunda kandi n'umwe mu banyapolitiki bazi ibigendanye n'urugamba rwabereye mu gihugu cy'u Rwanda hanze y'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Stay safe, be blessed, we love you.